سلام كمي تخونو خمي اللخم تارا حاند اللخم يه alright كم تلو مرقع حبش education مزينا النحوات wow what's going on with our market today oh damn it Trump انتا غيرو زحل مايك عيلنا خيدو so ماركتنا عربي ايوه كأما ودعتا ورحنا على حدا صبغاي تعصون انتاي ماركتنا زخل قاطيمو زلو بزعبا ترامب انتاي غيرو انتاي كخغبر يخل زمسل اينا خنزارار بحوات كم تلمد نسخم شرك ساب كبرو نحنا خا باي ذا واي ترامب زمطلو بزعبا ناي ديبورتيشنون نشتكن زاربينا بلان زغبرم زلو سبات انن شرك ساب كبرو نشتي مسغاغر مزيكا خربكم I know you know what we have right there you go enjoy with this lovely music guys أقوم قلاي قلم دوزي زحوي تزم ناسي أقوم قلاي قلم دوزي زحوي تزم ناسي أقوم قلاي قلم دوزي زحوي تزم ناسي عبيد الله ما عدلي من الحد عبيد الله ما عدلي من الحد عبيد الله ما عدلي من الحد عيكرم منك ولا صدقني عونا مريت اللي براودي عونا مريت اللي براودي أيا منامي صاف داك بليغي نبتاش حنيغي داك صديقي نبتا بداشغي عبيك تكسي نبتا أبزخي عونا مريت اللي براوري نيبي نبوزالب نيبي عونا مريت اللي براوري نيبي نبوزالب نيبي زرنا على باي بك على باي سازن اشتو ليك تخطو بعد انا ساخي اللي خطو ناخي باخمي زناي بس احداني زناي سي زنال سي زنال سي زنال نعنا باي نعنا باي نعنا باي نعنا باي
زرنا نباي بك على باي زرزاني شوف ليك تتوب زرزع باي سفح راي بيسد العبادة حدري يا ويلا نمي زري سنة بمي لي ودو ودي صدق مدي صبعك اللو يا أجدي بدي أملي يقعمتي هذي أصبح بين إياي سيحني لنا إياي سري وزري حفلة دمو سكر سري القلم مسكلي مسل دمي بكر ماخي يدوالو كليو تخلو عيني يا لبسكي بليش من ابسط دمي قلني وانا نسيت علمي حتى طيب تدليو زين عفقاني من ويليو زي اخلا ديسكي شنن مبري كلام مسالي مسل دمي بطل معافي يتوالو كليو تخلو عيني فيه قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني قعدنا شوفوني زختنا شوفوني All right. Sahak and his notes and Kudus, what he's saying? Yes, he is. He's younger brother, actually. Yeah. Mm-hmm. Yeah. تدرفي تطلبوا بسم نشتي حويس لزخونة زي كونكو زمصو that مساتي درفي مالت I feel it وشتاوي and then he's my younger brother too validity. So كم يالنا الحمد لله. يا أبتمرت كلاس لازو علنا مثلا دخم كم إلى الله خير الله نفسي بدأ I'm gonna be strong again لحاني كبرتعي كلتنا قرنا هنزارب حوات تمالي أمون قونا مسينين يرنا بزعبا deportation كنزاربنا ترامب انتايز قبر زلو أن ترامب عنتبون تايقيرو زي إننا هنزارب كساب 973 إيرتراوان ديبورت 5 خونو أمز قبالو حدا بزعبا من اشتك نزاربنا بمغصال ترامب خا بزعبا نايتي قرص زبلو زلو خنتا يمثل انت يخصل واحد لنا بقطبنا ازي اننا خنزارب ابزينا تكرابيلنا خنزاربنا اوكي نجمر بيننا خنجمر مسيركم مايكرو ايكونومي قطبا اينا خنجمر مجمره لما عند قطبانا انتاي نيرو مالتيو نسو اينا خنزارب دحرو نابتي قندار اسنا خناتينا why our market right just shifted like اتا انت يخوين shifted غيرو زينا هري as of Friday حوات PCE look this what PCE is the أخذ حزواي دليتهم investors stack investor كالي investors most important article is all right what we have it this week no next week okay here you go Friday already what the hell all right this is taking me all the way back okay Friday PCE is personal consumption expenditure the bahal نحنا كم معك أنزت قاملو ويكا inflation معك أنزت قاملو personal زين تاي PCE مالت تاي personal consumption expenditure مالت نحنا نجوزو نجر plus أكندانا هاينا مزجزولنا inflation ناتو نابيا بدو مالت alright
ኣብ ዲሰምበር ናቱ ዝቕባበ ብዓቐኑ ብ0.3 ወል ስትሪት ተጸቢሞ 0.3 ረኺብና good thumbs up እንደገና ዓመት ሙሉ 12 months ወይ ከዓ year over year 2.6 ኢንፍሌትድ ክገብር እዩ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ክረአዩ ወይ ከዓ ዝቕባበ ክረአዩ ብ2.6 ረኺብና good and then core PC 0.2 ኮር ማለት ብዘይካ መግብን ነዳድን ኣውት ጌርካ ማለት ብ0.2 ዕብየት ከርእዩ ወይ ከዓ ኢንፍሌት ክኸውን እዩ 0.2 ረኺብና good and then core PC year over year 2.8 ክኸውን ኢሎም ገሚቶም 2.8 ረኺብና what is this great news this is lovely news ማለት እዩ ኣብዘን ክልተ ልዕል እንተልና ግን ፐርሰናል ኢንካምና ናህና ኣታዊና ሰርቬይ ካብ ዝገብርዎ ብ0.4 ኣብ ዲሰምበር ኣብ ወርሒ 12 ናይ ሓደ ሰብ ኣታዊ ክዓቢ ኢሎም ብኸምኡ ረኺቦም good እንታይ ደኣ spending is high ኣሕዋት ገንዘብ ንገብር ኣለና ግን ሞር ስፔንድ ከዓ ንገብር ኣለና ሰርቬይ not good this economically ደሞዝ ተረኺብካ ብዙሕ ስፔንድ ይገብር ኣሎ ኣብ ማርኬትና ብዙሕ ገንዘብ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ግን as of now ብሰንኪ ናይ ፌደራል ንደልዮ ዘለና we don't need that spend ብከምዚ ዓይነት ስፔንድ ኣይንደልን ዘለና ውሕድ ሰብ ውሕድ ገንዘብ ስፔንድ ክገብር ወጻኢታት ማለት እዩ ስለዚ ምሕንሻሽ ዝበሃል ብትግርኛ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝወርሒ እዚ ብዙሕ ገንዘብ ወጻኢ ተገይሩ why ዲሰምበር እኮ ሆሊዴይ ሲዝን ክትብሉ እንትኽእሎም true but our market this is not good so ኢንካምና 0.4 እንደ ዓበየ ከሎ ኣታዊናስ ንሕና ኻ ብ0.7 ስፔንድ ገብርና 0.3 ካብ ኣታዊና ንላዕሊ ስፔንድ ጌርና ማለት እዩ bad ማለት እዩ እዚ so always this one is less ክትከውን ኣለዎ ምክንያቱ 70-20-10 ኢልና ኢና ባጀት ንምህር ኣሕዋት 70% ጥራይ ስፔንድ ክትገብር ኣለካ እቲ 10 ወይ ከዓ 10% ገሊኡ ሴፍ ገሊኻ ኢንቨስት ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ግን 0.4% ኣታዊኻ እንደ ዓበየ 0.7% ስፔንድ ጌርካ ማለት እዩ ካብ ኣታዊኻ ንላዕሊ ቴክኒካሊ ካብ ኣታዊና ንላዕሊ ስፔንድ ጌርና ኢኮኖሚካሊ ኢንፍሌትድ ንገብር ኣለና ንፈጥር ኣለና that's why እዚ ኩሉ ሪድን ዝመጽእ ማለት እዩ so እዚ ሪፖርት ጽቡቕ ስለ ዝወዓለ ማርኬትና ንሕና ስታክ ማርኬትና እንታይ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ we had a great so እዚ ሪፖርት ስለ ዝነበረና ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ወይ ከዓ ጽቡቕ ሙቭ ይገብር ነይሩ ማርኬትና ስታክ ማርኬት ኢንጆይ ይገብር ነይሩ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝወርሒ እዚ ስምበኣር ጽቡቕ ዝኾነ ክሎዝ ክንገብር ኢና ተጸቢና alright this is a big mess up እንታይ mess up ጌርና ሽዑ ከምጻልኩም እየ sorry so መጀመርያ yes this ህጂ ሬድ ኮይኑሎ እንዲ ድሓን አንተቦ ብሙሉኦም S&P ካልእ በለስ ክሊክ S&P ኩሉ ናይተን 506 ካምፓኒታት መዐቀን ማለት እዩ ለስ ክሊክ አንተቦ ክንደይ ነይሩ almost ኣብዚ ነይሩ 601 like አካባቢ ኣብዚ ነይሩ ማለት እዩ ማርኬትና ግን S&P ብክንደይ ኮሎዝ ገሩ -0.50% bad let's get this one look this one all red ቀይሕ ኮሚደረ ብላድ ገራ ማለት እዩ so what is this why S&P as of today لما عندي 262.5 بليون لوز غيرنا تكنيكالي 0.48 لوز غير بيج 3 بحالا 137 بيج ميجا 7 بحالا 44 نن توب 10 بحالا 28.16 بمول نرين كلنا انفيديا اند ابل ريد كوينن مالتي alright مايكروسوفت a little bit gain غيرالا 522 مليون and then Amazon 32 بليون and then Meta 5 بليون and then Alphabet 39.10 بليون انا سعودي عرب حلفه على تسلا 15 بليون اوكي زين كامباني زين انكريز جرن قال بمول اوفر اول كنري خلنا ግን نحنا we lose almost 300 بليون why نزبل حتو اينا خنملس كلتنا بينا خنزرب مجمريا لمي go to Tesla حوال alright look this ساعات حاده አካባቢ 1:10 PM Eastern time تسلا እንዳተጸበነና ኣብነት ማለት ተስላ እምጥ ዘሎ ኩለን ካምፓኒ ወخمየ 419.05 ኩሎስ ክትገብር ተጸቢያ ማለት ያ 422 ስለ ማዓንቲ ተስላ ኩሎስ ክትገብር ያ ተጸቢና ኦኬ what happened ሰዓት 1:10 ካብ 419 was drop all the way to this 402 big drop what happened this things right in here let me back this all right Trump صباح قرص ويكا تراف
اب لعلي انتاي لنا زل اب لعلي let me back this another source كلنا ازي خمسه this is ترامب قرص اب لعلي كندا مكسيكان تشاينا صباح كجبر مخانو announce جرا secretary of the white house مالتي what yes this is our market نهلكم almost ساعات 1:30 PM خون like ابزي public كيدو قدم ساعات 1:30 ابزي مصحفها ግን ساعات 1:10 يخون technical نستا مستزاربت our market reaction نهلكم ساعات 1:10 almost 4:19 دهلنا بوم بلو whoa what's going on تبهيلو then نابني مستخدك hey Trump announced انتايلو صباح قدام كندا ام مكسيكون اب تشاينا قرص كغبري واو what does that mean احوات እዚ ቀረጽ ክገብር ክንብል ኮለና እንታይ ማለት እዩ big damage ማለት ንቆጠባ so technically okay ልክ ካብ ካናዳ ዝመጽእ ንብረት let's say ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብ5 ቅርሺ ትመጽእ ንበላ እዚኣ 5 ቅርሺ ትመጽእ ነይራ ሕጂ ግን 25% ቀረጽ ክገብረላ እንድሕር ይብለና ሊ times 25 ክንገብራ ንኽእልና ሕዋት divide 100 alright ሕጂ ብክንደይ ክትመጽእ ቅርሽን 25 ነታ ዝመጽኣ ነበረት ንምላ ኣላ so technically ብ5 ትመጽእ ነበረት ብ6 ቅርሽን 25 ክትመጽእ ሕጂ ማለት okay ብ5 ቅርሺ ኮላ let's say ብ5 ቅርሺ ኮላ ኣብቲ ካምፓኒ ምስኣተወት ንበሎ ሓደ ነጋዳይ ወይ ከዓ ሸያጣይ በዓል ድኳን ብ50% ይኸስበላተ ነይሩ ብክንደይ ይሸጣ ነይሩ ንበሎ alright almost 2 ቅርሽን 50 5 ቅርሺ መጽያ 2 ቅርሽን 50 ከዓ እቲ ነጋዳይ ይኸስበላ ንበሎ 7 ቅርሽን ክንደይ ትሸጥ ነይራ 7 ቅርሺ ነጥቢ 50 ሳንቲም ትሸጥ ነይራ ቴክኒካሊ 7 ቅርሽን ነቲ 48 ሳንቲም ሃትገብሩ ማለት ሕጂ ግን ራዮ ብ5 ቅርሺ ትመጽእ ነይራ ብ6 ቅርሽን 25 እያ ተኣቱ ዘላና ቢኤስኤ ራይ ነዚኣ ከምታ ዘለና almost 50% ንግበረላ let's get this okay 3 ቅርሽን 12 ሳንቲም ወይ 13 ሳንቲም ትውስኻላ ስንደምረን 3 ሳንቲምን እንድሕር ደሚርናየን 6.25 ፕላስ 3.13 ሳንቲም ተኸይና ተኣይተን ሕጂ ብ9 ቅርሽን 38 ክሽየጥ እያ ኩም እንታይ ተፈጢሩሎ ብ7 ቅርሽን 50 ትሽየጥ ነበረት ኣይተም ብሰንኪ ትራምፕ እታ ነገር እንሳ ብ9 ቅርሽን 38 ክሽየጥ እያ እዚኣ ዝብለና ዘሎ እታ ንሱ 25 ዝገበራ items like simple እዚኣ ኩሉ ሻዕ ጥቀመላ ዛ ከዛ ካልኩሌተር እዚ item እዚኣ ንበላ እዚኣስ ብ7.50 ትሽየጥ ነበረት ሕጂሲ ብሰንኪ ትራምፕ ዝገብራ ዘሎ 9 ቅርሽን 38 ክሽየጥ እያ ካብ ሜክሲኮ ትመጽእ እንድሕር ኮይና ካብ ካናዳ ትመጽእ እንድሕር ኮይና ካብ ቻይና ትመጽእ እንድሕር ኮይና 10% like half of that so እንታይ ዝፈጥር I have this good student up class ዝበላ መልሲ ክዛረብ ማለት እዩ his name is Jacob good job Jacob by the way inflation እንታይ እዩ ሳዕበኒ ለሓቲተ inflation ተፈጢሩ ማለት እዩ yes true ነዚ ዓንተቦ ዝበልናዮ ነዚ PC ዳውን ኮይኑ መዕቀን ዝበልናዮ ሕጂ ብሰንኪ ትራምፕ 25% ምግባሩ ናይ ሜክሲኮ ይኹን ናይ ካናዳ ይኹን ናይ ቻይና 10% almost እዚ inflation ክፈጥር ይኽእል እዩ ዋጋታት ንብረትና እንተኾኒ ካብ 7.50 ናብ 9.38 ወሲኹሎ damage ኣብ ናህና GDP ኣብዚ ማለት እዩ ሓደ ናህና GDP damage ገብሪ ካብኡ ዝመጻና ንብረት ይኹን ካብ ካልእ ይኹን ሰብ ኣይ ክገዝእኒ ክኸብሮ እዩ ኣነ ብ7 ቅርሽን 50 እዚኣ ዝሕስርቲ ዝገዝኣ ነበርኩ ካብ ሜክሲኮ ዳ ካብ ቻይና ዳ መጽያ ብ9 ቅርሽን ገለ እንድሕር ኮይና ማዕሮ ኣብ የእሰት ተልያ ማዕሮ ክትከውን እያ ኣነ ኣይተባባዕኒ ክገዝእ ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕመይ ክትከውን እያ ቴክኒካሊ እዚኣ ትሃርም ዘላ እዚኣ ምህራማ ንኢኮኖሚና እንታይ ጸልያቶላ እንተልና ሓደ ኢንፍሌሽን ክፍጠር እዩ ኢንፍሌሽን ድሕር ተፈጢሩ ኦኬ እቶም ፌደራልስ ሴሚ ፌድ ክንከይድና ሕዋት ልክትስ ፌደራልስ እንታይ ክኾኑ እዮም ድሕሪ 46 መዓልቲ ክመፁና እዮም ሕጂ ዘለና ወለድ ናህና ከባቢ 4.25 ክሳብ 4.50 እዚ ነግድሎ እንታይ ይብሎም እዚ ትሪኦ ዘለኹም PCE Europeer 2.6 ዘላ እዚ ናብ ክልተ ገጹ ምስከደ እዩ ኦኬ
هجيجن ازي هاي كخونيو مخنياتو واي شراف Trump is doing this in here stupid هون shit مالتي I'm sorry my words يقرأتها so بسنك زي مقبارو هاي كخونيو inflation كفتاري so are they gonna cut no they will not so كامبانيتات اندحر ولد تزي تقوريصو easy money ام ماركت አይመጽን አለው ቀሊል ገንዘብ ام ماركت አይመጽን አለው ስለዚህ ቀሊል ገንዘብ እንድሕራ ማርኬት አይመጽን ዘሎ ሰብ ከም ድላይክ ሽምትን ክሸማመትን አይክእልኒ ሶ መኪና አነ ኸይደ ክገዛ አይክእልን ገዛ አነ ኸይደ ክገዛ አይክእልን ገንዘብ አነ ኸይደ ክልቃሕ አይክእልን ምክንያቱ ሃይ ስለ ዘሎ ፌድስ ፋንድ ሬት ወለድና ሃይ ስለ ዘሎ ኦኬ ወለድና ዳውን ክኸውን ተንዝበልናየን ዳውን ክኾና ነይረን ስለዚህ መኪና እንተ ዘይገዜ ተስላ ንበሉና ኣብነት ተስላ መኪና እንተ ዘይገዜካ ተስላ መኪና ሸይጥና መኪና እንተ ዘይሸጥያ ኣታው የብላን ኣታው እንተ ዘይብላ እንታ ክትከውንያ ሰራሕተኛ ክሰግብ ክጅምርያ ኣሰወደዘ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኢንፍሌሽን ይፈጥረልና ኣሎ ኢንፍሌሽን ጥራይ ዘይኮነ ዝፈጥረልና ካምፓኒታትና ፈሪሄንን ኩለን ትሪኦና ኣለኹም እወዝ ድሮፕ ካብ 419 ሻርፕ ድሮው ዝገበረ that's how it is because of this ትራፍ ማለት እዩ ቀረጽ this is how then well as this going to be happen صباح happen كون زلو not sure yet for sure like Canada president we can I make sure president could William and then so far like China hey Trump we got to agree كنسامع علنا استقبل زلخ معناته ايتم من ابز اندحر مصيكم اندحر كوينو كنسامع علنا so probably كابلو مكساب صباح زلو كنرينا set اندحر غيرما تسماميعم اذن بلو زلنا اندحر قاليصو Monday our stock market is going to be to the sky انا انت زي تسماميعم كم زي كولومبيا زنبر ناي كولومبيا تراف مزقمطلا نسخا تاشم غيرات انت زي تسماميعم كن still yeah next Monday but like كلته ثلاثه معلت still on the pain نخمص مجمريا انت اب مكسيكو and Canada اتي illegal تسدلي زلخ items and an illegal زخونه immigrant مزلو بسنك خيام زبل ني yeah in Mexico and Canada is خصن زلو مالتي بكمزي جبره ملس زعينت hey كابوز مص نبرت illegal like especially medicine خون immigration خون ططون تبلك مكسيكو and Canada then China خمو مالتي كاب China زمصنا قال حنت بزح ነገር አይኮነን so እዚ እንድሕር ተጣባቢልኩም ኣብዚ እንድሕር ተሳሚዕና that way نحنا تخنقبر نخيلنا انا تزبلو زلو 25 ድሮፕ ገብረን እዩ ማለት so ደዊሎም እዚኦም ሎማ አንተ ካብሎም ክሳብ ጽባሕ ዘሎ ይገብርዎ ዶ maybe yes ስምምዕ ክመጽዮም ናይ ኮሎምቢያ ከማ አይገርዋ okay ካብዚ ዲፖርት ምስ ገበሮም ከባብ 167 ናይ ኮሎምቢያውን ኣይእትዎም ነልዎ ናይ ኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት okay እንተ ዘይእቲኻዮ ዝኾነ ሰደድ ናባና ትገብሮ 25% ትራፍ ገይሩላ ቁጠባና ሽዕዳብ ገይሩ ናይ ኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት and ትራምፕ ተሳሚዖም okay ስለዶም ጸገም አይኮነን በሽ እንታይ ገሩ ኮሎምቢያ ካን እንታይ ገሩ ካብ አሜሪካ ዝኣት ንብረት ካ ቀረጽ ገይሩሉ እዳዝ ማረር ኢሉ ትራምፕ ድሕሪ ግን ተሳሚዖም እታ ቀረጽ ተሪፋ እቶም ክኸዱ ዝግብኦም ከይደም ደሞ እንታይ እዮም ገይሮም I don't know I have no idea ግን ተሳሚዖም ማለት ሴት ገይሮም so we are waiting እዚኣ good news ንጽበ ኣብዚ ካብሎም ክሳብ ጽባሕ ዘሎ ክሳማምዖ ከምዚ ኣሕዋት ሎሚ ቸራፍ ዝበሃል እዚ ቸራፍ ዲ ኣዋላ ቤት ትምህርቲ ክንማሃሩ ከለና እንታይ የሚሎም ዝምህሩና እዚ ሓደ ከምዚ ብረት መሳርሒ ብረት ነተን ሃገራት በዚ ኣነ ንብረትኪ እዚ ዝገብሮ ሃይ ክገብሮ ናምንስ ንብረት ክናባያ ይሽየጥኒ ኣይመጽእኒ so ምሳይ ኮኔክሽን አይደልን መስሪ እተን ሓያላት ሃገራት እንኩም ዝገብራ ያ USA ኣይለኒ ንብረትኪ ናይ ባዕለይ ከፍሪ እዛ ዓይነት ማለት so this is how ከምዚ ዓቢ መሳርሒ ወይ ከዓ ዓቢ ከላሽን ወይ ከዓ ብረት ዝቆምሉ ቸራፍ ማለት ቆረጽ ካብ ደገ ዝመጽእ ወይ ከዓ ናብ ሰደድ ሰዶ ዝግበር ንብረት እዩ so እዚ ዓቢ ቀራጽ በዚ ጋጣሚ እቶም import export ትገብሩ especially import ትገብሩ this is what how works why am ትራፍ ገረም ዝዋጎ why Trump ከም ዝገብር ዘሎ Trump he wanted like America number 1 ማለት that's all he's saying okay በቃ ከምዚ ዓቢ መፈራርሕን መሰራርሕን ገይሩ ጥቅመላ ዘሎ this is number 1 በዚ አገሩ ሜክሲኮ stop ኩሎም immigration ዝገብሩ ዘሎ በአኺ ዝመጽነ ዘሎ ዕፀውያ ድራግ ወድ ድራግ መድሃኒት unlike you know ዕፀውያ ኣይኮነን ቀረጽ ገብረልከ አማራጭ የብለን ሜክሲኮ ወይ ክትሰማዓ ወይ ማለት ያ ንብረታ ክሸጥ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይና ናብ አሜሪካ that's a problem ብስተማሳሳሊ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ህዝብ ካ ይህሰይ
كم زخما يندحر لور إنكام كوينا تاينا هنكون تاب حسر تخيلنا نجز أنا برك عين رخوانا أمريكا عندها خذ بتراشون إنفليشن كفتري أنا to the sky خوني نجارات صار نتام هفتما ماليسان كفتيهم تدخلات كامليس خدكي this is technically نحنا ونحسينا who cares بزعبة ترامب أبز جزء زلر إسو so we want to be strong تعينت مالتي إذا رجعنا this is technically economically صبغ أيقونن جن كم مسارحي كم سلز قاملو نزم إلازي ولا حنتي دولة ولا بيت مرتمهرنا يعني مالتي okay that's what it is one bad news stock market نبقى خير الله كلايت bad news إخوات this is very bad according this source look this كاب موروكو world news رخبكو إخوات أبزون إيرتران الله so ني ديبورت نخط الرازو توسينهم زلوا سبعة as of now لعل 4 مليون تمالي تقيس يعني ري thank you بري بزي قطعمي تمالي السدد اللي سورس مالتي I can figure out today لعلي 1.4 مليون زيوم سبعة زي as of November 24 deported ويكا خابز عادي remove نخوخونو كت الرازو سبعة أبلان اللو well let's go with this how many air train abzi okay نعبنت ناي تشاينا 37 شح كولومبيا 27 شح زعابي مالك كيوبا 42 شح تزعابي انا ناي دومينيان ريبابليك اوف 12 شح انا all night is like Salvador كلتهم 3 شح this is big ارتيان 973 إثيوبيان شحن 713 so مانيام إزم سبات زيهم نزبل إحوات ناي ريموفال تبهايلهم زلو سبات حادة زيهم يم مالك بتفردو خيلهم بال قدايم تنتساقاي سباتيم وصو خابز عادة تبهالو سباتيم موصلو بزيهم يم كالك illegal ነገር ዘይሕጋው I don't think so ኤርትራን ኮይራ አሁን ዘይሕጋው ነገር ዝገበሩ ሰባት ተኣሰሩ እንድሕራልዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወረቐት ዘይብሎም ካል እንድሕር ኮይኖም they are ኣሜሪካ ትጥርዝ ምዃና ፍለጡ ኣብ ዩኤስ ዘይሕጋው ነገር እንድሕር ጌርካ ምስ ባእሲ ዝተኣሰር ምስ ምንዝርና ዝተኣሰር ምስ ቢግ ዝኾነ ሓደጋ ዝተኣሰር ምስ መስተሰቲኻ ትገብሮ ነገራት ዝተኣሰር ዳሜጅ እንድሕር ፈጢርካ እዚ ድሕር ኣይትብልኒ ዋላ ሲቲዘን ዘለካውን ሲቲዘን ክትሕድገካ ምዃና ዲስ like times of nerum denaturalized ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ሓደ ኣርቲክል ማለት ዋላ ሲቲዘን እንተሊና ኣነ like ገበን እንድሕር ገይረ ዓብይ ገበን እንድሕር ገይረ ሲቲዘን ሕዲጎም ክጥርዝንኹም ዝኽእሉ ኣሲሮም ቀፂዖም ክጥርዝንኹም ዝኽእሉ they are ትራምፕ ኣብዚ like ዋላ ትራምፕ ኦባማ ኩሎም ኣብ ኤርትራዋን ኣይረኣናን ክኸውን ንኽእል ብቐረባ ንፈልጦም ንሕና እዚ ግን ብዙሕ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ እዚ ጋጣሚ ሲቲዘን ስለዘለና ኣነ ኢልኩም ክድሕኑ ይትኽእሉንኹም ዓብይ ገበን እንተሊኩም ኣሕዋት so ገበን ዘለና ስፔሻሊ እዘን ሰለስተ ነገር ምስ ባእሲ ዝተኣሰር ዳሜጅ ተገይርካ ምስ መስተ ኣልኮሆል ዝተኣሰር ዳሜጅ ተገይርካ ሰቲኻ መኪና ዘዊርካ እንተዕኒኻ ሰብ ተቐቲልካ ካሊእ እዛረብ ዘሎ ኣሕዋት ምስ ምንዝርና ዓይነት ኣብዚ ዓዲ ዝገደደ እዩ ምስ ዝተኣሰር ገበናት እንድሕር ኣሊካ ቢግ ዳሜጅ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ሂወትካ so እዚኦም ግን ገሊኦም ሪሙቭ ንኽበሃሉ ወረቐቶም ተዋሃቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ ምስ ገበናት ዝተኣሰር I don't think so ኤርትራውያን ምስ ገበናት ተኣሰርኮ ብዙሕ ኣይሰማዕኩን ኣይፈለጥኩን ግን 973 alright በዚ ጋጣሚ ሆ ንሕና ወረቐት ኣለና እንዲ ብዙሓት ኣለኹም ናይ ስራሕ ወረቐት ዘለኩም ኣብዚ ካብ ኤውሮጳ ዲ ካብ ዝተፈላለየ ኣብ ዝኾነ ነገራት ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጻኹም ኣብዚ ማለት እዩ so ብስተኸሊልኩም ዝመጻኹም ሰባት ኣለኹም ዝተፈላለዩ መልክዕ ኮሊልኩም ዝመጻኹም ኣለኹም ማለት እዩ this is America this is not Europe ማለት እዩ so ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ ንስኻትኩም ናይ ስራሕ ወረቐት ህልወኩም እዩ እንደገና ምስ ናይ ስራሕ ወረቐትኩም G28 ዝብል ኣለሃኩም ንስኻትኩም ጠበቃታት ስለ ዘለኹም please ምስ ጠበቃታትኩም ምስቶም ናይ ኢሚግሬሽን ናትኩም lower more communication ህጅ የለኩም please so እዚ ካይልኩምኩም እዚ ማዕበል እዚ maybe ዛ ማዕበል እዚ maybe 3 ወርሒ ክሪኣ ንኽእል ኢና ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ከተማ
ግፋ ከም ዝገብሩ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ትማሊ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣውሮራ ኢሎም ነይሮም I don't know update እኳ ይብለይ እንታይ ገይሮም ተፀቢየ በረኻ ውዒለ ኣነ ብስራሕ ውዒለ ብኣውሮራ ውዒለ ንባዕለይ ኣይረኣኹን ግን ትማሊ ከምኡ ኢሎም ነይሮም ሶ every ኣብ ሰሙን ክልተ ከተማ ሶ ግዳይ ናይዚ ካይንኸውን alright ካብ ስራሕኩም ክፈሉ ይኮነን ስርሑ እቶም ወረቃቅትኩም ግን ብስነ ስርዓት ሒዝዎ ቶም ናይ ስራሕ ወረቀት ዘለኩም ናይ ስራሕ ወረቀትኩም ፕላስ G28 በት ሎዌር ሓላፋ ከም ዘለኩም ሎዌር ከም ዘለኩም ፋይል ከም ዝገበርኩሞ ናብ ኣሳይለም ፋይል ከም ዝገበርኩሞ ክህልወኩም ኣሎ ኢንኬስ ተረኺቦም ተሪእዎም you will be okay ማለት ቶም I94 ዘለኩም I94 ግሪን ካርድ ዘለካ ፀገም የብልካን ግሪን ካርድ you're okay ማለት እዩ ሶ ኣብዝታት እዩ ዘሎ ምናልባት ካብቶም ውፁ ካብዚ ዓዲ ተባሃልኩም ግን I don't know this is what it is እዚኣ ማለት እዩ ምናልባት እምናት ጠበቃ ኣይኮንኩን ኣብዚ ሎዌር ኣይኮንኩን ኣባር ኢሚግሬሽን ጅስት ሓበሬታ እዚኣ ጥራሕ ክሕብር ደሊ እዚኣ ግን ምስቶም ንዓኹም ዝመስሉ ዘለዉ ጠበቃታትኩም ክትማኽሩላ ሬዲ ክትኮኑላ ይላቦ ሶ በዚ ኣነ ብዚ ዝህበኩም ሓበሬታ ሮንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናቱ ሞያ ናቱ ክእለት የብለይ ጅስት እዚኣ ሰርስ እዚኣ ብትማሊ ዝመፀትኒ ኣብዚ ብዙሓት ተኸታተልቲ ስለ ዘለኹም ጥራሕ ዘመሓላልፋ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ሶዳዝ ኢትዮጵያን 1713 ማለት ትማሊ ኣብ ማእከል ንእሽተይ ገሊፀ ግን ሕጂ ብውልቃ ተድልያ ዝብል ዝገልፃ ዘለኹ ሶዳዝ ሰርስ እዚኣ እንድሕር ከድኩም ይከን ኣብቲ ኩሉ ለኩም እዚ ሞሮኮ ወርልድ ኒውስ ኢልኩም ኣብኡ ከድኩም ትረኽቦ ትኽእሉም ሪቮልስ ዝበሃላ ብሎብዚ ሶ this is what you can see Honduras by the way Honduras ዝለዓለ 261,000 this is a lot of people so yeah Salvador wala 203 ተኾኑ Honduras almost 261k ይኾን oh my goodness ናይ ሜክሲካን 252,000 ሰባት ማለት so እዚኣ ክትሕዝዋ ይደሊ ክትርእዋ ኢላቦ ምክንያቱ ምስቶም ናትኩም ዝምልከቶም ኣካል ክትራድኡላ ደስ ይብለኒ እዚኣ እንዳበልኩ ብዛዕባ እዚ ኢሚግሬሽን ግን ሞር ጥብቂ ክትዘራረቡ ይደሊ ማለት እዩ yeah there is a lot ማለት ብዙሓት ክሳብ ዝኾነን ብዙሕ like ጋቲማላ 253 this is big ጠቅላላ ኤልዋይ ኣብ first year ምስኣተኹ 1.3 ሚሊዮን ይኸውን ክሰጉግ የለ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ተሰጉጉ ኣሕዋት ካብኡ ሰላም ክኸውን ስለ ዝኾነ እዚ ማዕበል እዚ ካይልኩመኩም ናይጀርያ 3600 so ካይልኩመኩም እዚ ማዕበል እዚ ጥንቅቕ በሉ ኖርዌይ 39 like I don't know ፓኪስታን 7760 ገለን ማለት ካይልኩመኩም እዚ ማዕበል እዚ ብጥንቃቄ ክትከዱ ወረቃቅትኩም ብስነ ስርዓት ክትሕዝዎ እላቦ ምስ ጠበቃትኩም ግን ዓብይ ዝኾነ ተኣሽሙ ኩሉ እዚ ክብላ ሕጂውን አይስ every 2 weeks Allah sorry ክልተ ከተማታት ኣብ ሰሙን ክፍትሹ ምዃኖም ክዘሩ ምዃኖም እዮም ገሊፆም ዘለዉ ኦኬ ሶ እዚኣ እንዳበልኩ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ኦኬ እንታይ ክፈጥረላ ይኽእል ኣብ ኢኮኖሚ እዚ ንዝብል it's a big damage ሕዋት alright ቀረፅ ተራፍ ገይሩ እዚ ዲፖርቴሽን ከ yes ክሳብ 1.3 ሚልዮን ምስጓግ ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝሰርሕዎ ነበሩ ስራሕ ዝትኮ የለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዝትኮ እንተዘየልዩ ኣብ ቁጠባና ካ ቢግ ዝኾነ ዳሜጅ እዩ ክፈጥር ዝኽእል he know Trump this but not to promise ከምዚኣ ክገብር ስለ ዝበለ ብከምዚኣ ካስ ሓንቲ ሜይን መካትዕት በዚኣ ይተመሪፁ መግረኩም ኣባክ እዚኣሲ ቢግ ዝኾነት ፓብሊክ ሃገራት ስፔሻሊ ዘለኹ ኣነ ከተማ ኣውሮራ ዝበሃል ከምዚ ገይሮም ሒዞሞን of course ንሓደ ኣፓርትመንት ተታሒዙ ብቬኔዙዌላን ማለት እዩ በዚ ተታሒዙ ዛስዋይ ኣብ ኣውሮራ ሞር ፀቕጥ ገይሮም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናቱ ፕሮሚስ ይገብር ኣሎ እዚ ሃለልታ እዚ ግን ማክሲመም 3-4 ወርሒ እዛ ኪዋን እንትኸደመርካኡ ነገራት ክረጋጋይ everybody was doing what ዝኾነ መንግስቲ እውን ይገብሮ ዝነበረ እዚ ናይ ሕጂ ግን ሞር ኣምፂልና ዘሎ ኢሚግሬሽን መፅኦም ልዕሊ 11 ሚልዮን ይኾን ኢሌጋል ኢሚግረንት ኣትዮምና ዝብል ዘረባ ነዚ ክሰጉዐ ከፅርየ ዝብል ዳስዋር ሂዝድ እውን ንኩላ ሓዊ ኮይና ዘላ መሬት በዚኣ ጉዳይ እያ alright Miss see this ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ገርያ ነይረ እንታይ ክትሪእዋ ትኽእልኹም ኣሕዋት that news እዚኣ okay Ninebert Colorado I had it in here look this let me stop this
what they are saying it. 1,200 arrests Sunday. With the latest in President Donald Trump's immigration crackdown. Administration officials say they made close to 1,200 arrests Sunday. This is علامة ካብ 200 ክሳብ 500 ሰባት ኣብ መዓልቲ ክእሰሩ ከም ዘለዎም ፕላን ዘለዎ to target ነቲ 1.4 million ክበፅሕ ንድሕር ኮይኑ. All right, listen this. And that half of those who were apprehended had violent records. ICE officials have there is some record ዘለዎም ይሕዋት ማለት ሲ ንጹሃት እንድሕር ኮንኩም well please let me say this again and again ولا ورقه ዘለኩም green card ዘለኩም citizen please ካብዚ ነገር ኣዚ እንድሕር ወረድ ንሕና ተሰዲድና ክሳብ ሓደ መዓልቲ መዕረፉ ጌርና ክሳብ ናህና ንብሎ ዓድና ንምለስ በሰላም I'm sorry ናብቲ ፖለቲካ ምእታውን sometimes አገዳሲ so ክሳብ ናህና ሰላም ወድ ሰላም ጌርና ዓድና ንምለስ ንኣቱ ኣካይዳኹም ጽፉፍ ክኸውን ኣሎ ምዝ ህጂ ዘሎ ስፔሻሊ ናይ ትራምፕ መምርሒ ትፈልጡ ኣለኹም ማለት as a republican ኩሉ so እዚ ወላ ሲቲዘን ኩን ናትካ ናሽናል ናትክ like citizenship ክሕድጎኻ ከም ዝኽእሉ ማለት ፍላት ኣዝዩ ግን ንዑ ክሕድገካ ዝኽእል ገበናት እንትሕር ጌርካ ማለት so ገበናት ኣሎ ብዙሕ ገበናት ኣሎ denaturalizer ገብረን ዝኽእል ገበን ድሕር ኢልኩም ሰርች ተገርኩም ከም ጻልኩም ክእል ወይ one day I will just bring this حدش حجز مصلو so ولا citizen كون كخت نبرايت خلنا ولا green card كون كخت نبرايت خلنا حق خط حساب الكان said they are targeting criminals but that other migrants could yes they are targeting criminals حوات الجنتا ام target زغبرو دلو نتم criminals ገበናት ዝገበሩ ካለ ዝገበሩ that's why አውሮራት ዘለኹ ዝነብረሉ ከተማ ኣነ target ዝገበሩ ብዘይ ሕጋዋን ሰባት ማለት ገበናት ዝገበሩ ሰባት ሓንቲ አፓርትመንት ሒዞማ ማለት a lot of ዝናቶም መራሒዲ ሓላፍ ዝነበረ ከምስ ጋንግዝ ተኣሰሪ by the way ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝሓዝወሎ ሓደ ካብኦም ማለት እዩ ሓደ ኣብዚ ኢንቮልቭ ዝገበሩ እዮም more ኢንቮልቭ ዝገበሩ ዘሎ ገበንተ ዘይብልካ ሰላም ጌርካ ሰላም ተኣት እንድሕር ኮንካ nobody touch you my friend ሰላማዊ ንኹን already ተሰዲድና ኣለና በቃ ሰላማዊ ንኹን please thank you be detained in this process. We're also learning about directives given to ICE field offices across the country. Sources tell NBC News they've been told to enhance their routine operations by meeting a quota of at least 1,200 arrests per day. NBC almost 1,200 arrests per day like شحن كل تميدن خونو سبات كاب شحن كل تميدن كساب شحن حموشة بيتن سبات نخسروا أدى يتبلان دلو. News senior White House correspondent Gabe Gutierrez joins us now from outside the Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan. That's essentially New York's main intake center for migrants. Gabe, I know that sources are telling NBC News that the Trump administration is now planning major sweeps there in 3 cities per week. Which cities specifically would be targeted? Hi there, Morgan. Good afternoon. Well, yes, we're learning that the Trump administration is planning 3 operations per week. We've already seen. Okay, I think so. كلت لكم نيرة مثلاً الرمعة ثلاثة operation per week. مالت ثلاثة ختمة نسومن. Okay. كجبريم كسب how long? Another maybe 1-2 months. كون لعلاي خورينيم. In Chicago earlier this week, today New York City, and then this Thursday Aurora, Colorado. Yeah, Chicago, New York City, and then Aurora, Colorado. Aurora, Colorado, more volleys قبل لاي. By the way, بزعبا زون had a police متيو. أنا نبعلي participate قبل كله meeting الله. What they are doing, why Trump زعبا استزاريبو بزو حلو مالتيو. So Aurora حنت خاب أنيا. Of course, he said that. He keeps saying that مالتيو. Celeste Katama Absomen. A place that President Trump has repeatedly talked about during his campaign stops, and then another 3 cities next week. Although next week another 3 cities. Tamali public gerna na Facebook Habesha education. Hey, ab arat no bro. Zي متصالون إلنا أنا قلت ماله مالتي. إذا ورني تمالي. So next week Celeste Katama الله. Many invisible. It's not clear. Those haven't been confirmed just yet. Now, Morgan and Nikki, this is so not clear. Many into next week yeah, come as Gobrulan, we don't know yet, not clear. Ababzalhum Adi, search Gergum, NBC News, do ala Khalikalu, Nabzmuts on the Nabzalhumaz and Herkoyam, Mutankalaiwa. And I to Mabel Beck, which Kalik Maka, which Sigasha is Bahalo, Gasha is the Rahibukas, he's quite Gabelno, then you know, Elil can hurt any Hagan almost 30 minutes at the Leakana. Salasada and Hergata Gasha has to Daka, which is Elka jump of Gabraha. Rewatch Alice Bahala Bad Nakhad, acids on a so like Salasada and her coffee nuts a binata,
طع إلى تخيل دن شعور خسجر نخل مالت so please قاشوا حيس كاي رخبنا نتنقى يعني this is what it is. This is all part of the Trump administration really ramping up these enforcement operations really throughout the country just in the first few days of his since President Trump took office. Gabe, I know that you actually saw one of the enforcement operations firsthand and also witnessed the arrest of a 25-year-old from Mexico. Authorities say that that man had a lengthy criminal history. We're going to take a look at part of your report and talk on the other side. Agents move in, arresting Christopher Lara from Mexico. ICE says he has a criminal record, including convictions for home invasion and aggravated battery. This is the one that's coming in. NBC News also getting rare access to an ICE processing center, where we found Lara arriving in handcuffs. He denies the charges against him, saying he deserves a second chance. I went to school my whole life here, from preschool all the way to my senior year. He says if he's deported back to Mexico, he'd leave behind a 5-year-old daughter. Gabe, tell us more about what you experienced and what that man told you. Well, look, Christopher. Yeah, anyway, this is how it is. Yeah, الساعة كالأيتي نتبنا مالتي. Of course, بتقطع لازم تأخذ زي معروف إن دامج قبل إنه تقطع نزبل. It's going to be a big damage. So حفشاوي كسب كنا زخون مسكوا قالوا. Yeah. بمقصال انتهى على نزبل حتى أبقى علي كنريو زقبة أيو كن هجون نفسنا نوحس كلنا ولا سيتيزاني هالونا ولا خالي هالونا نفسنا نوحس كسابتي ندليو نركب عليتي so كال سالسيت نتبي job cuts يقبرالو اوكي job cuts مالي سرحتنياتات كاب سرحهم دارقا يسقوقلو سالسيتي سرحتنياتات كاب سرحهم يسقوقو خنبل كلنا ناي فدرال سرحتنيا نا government سرحتنيا ناب IRS سرح اليوم اب ناي سيتي كال سرح اليوم ناي فدرال سرحتنياتات نتي ريجوليشن لسن مقبار بزح سرحتنياتات يسقوقلو زي سلستي نجر ني ايكونومي ناي هاسي احوات رايت قرصيلنا مكسيكو كندا and China صباح most republic not detail كرينا حبشا education كرم صينا and deportation لا almost 1.4 million deport يقبرالنا سالسايكا job cut نبرالنا اوكي سرحتنيا عند حريق قرص على يموصل federals millions of millions ganzab okay safe قبر خلي all right good what we did it like technically انت يفترالو shortage unemployment more يفترالو so wow this is going to be a big damage okay نتعلمهم مالت I know let me back this why slow down my computer all right what is this debt clock oh is there internet something internet cut oh let's give it a minute I don't know why my internet is kind of breaking out let me see let's cut some loaded Queen Labs computer yeah anyway I don't know why so my internet is kind of debt كلت كريوكم يحاسبنا مالت كندي يخون سيف يقبرالو تكنيكالي إيلان ماسك لعلي 30 قلم بيلن بصحني ارتمالي سو اتهم سرحتنياتات فدرال سرحو نعم كات غيركا قفا بيلكا نابهم زوهاب دموزكا كات مغباري مالت ازي it's a big damage you فترلنا زخيل yeah I got it all right thank you let me see that yes economically two ways هالو positive and negative هالو انزيا what is this positive نزبل حتى لك تسحوات ازي اتريو ازلهم واو ماي جادنس تمالي 31 بليون نيرا 42 بليون
ዶጅ እዞም ዶጅ ኢላን ማስክ ዝመርሖ ከባቢ 20 ሰባት ዘለው ከባቢ 42 ቢልዮን ኹን ሴቭ ተገርሉ እዚ ካ ፌደራል ሰራሕተኛታት ካት ጌርካ ዝመጽእ ዘሎ look this number so yeah spending less ይገብርሎ well spending less ምግባር ግን how about this ሰራሕተኛታት ቀኒስካ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ምቕናስ ንሶም ዝኸፍልዎ ቀረጥ ንሶም ስፔንድ ዝገብርዎ ደሞዞም እንድሕር ትሕድጎም ኣለኻ 100 ገለን ሽሕ ኤርን ዝገብሮም ዝሰዋ እዚኣቶም ዓመት ማለት እዩ እንታይም ገብሩ ኣብዚ ንባዕሉ ኣብ ፌደራል ታክስ ዝከፍልዎ ነበሩ ለስ ክኸውን እዩ ሓደ ንሶም ዝገዝእዎ ሽሙትዎ ነበሩ ለስ ክኸውን እዩ ክልተ ቴክኒካሊ ሳልሳይ ካ አንኢምፕሎይመንት ትገብሮም ኣለኻ ዋል ናብዚኦም ክመፁ ናብዚ ላይክ ትሪኦ ኣለኻ ሜዲካል ናብዚ ክመፁ እዮም ሓገዝ ናብዚ ሶሻል ሴኩሪቲ ክመፅኦም ናብዚ ታትዮም ክመፁ so you got to be federal ማኒ ትገብሮም ኣለኻ ማለት እዩ ንኢኮኖሚካሊ ጽቡቕ ኣይኮነን but is it a term no longer መጻኢ ግን kind of okay ማለት እዩ ብዙሕ ንሳቶም ዝሕዝዎ ዝዓክትዎ ነይሩ ስፔሻሊ ና በዓል IRS ልዕሊ 70 ቢልዮን ሓሊፍ ነበረ ንስካት ክኾን ማለት እዩ so እዘን ሰለስተ ነገር የጋጥም ኣለዋ እዘን ሰለስተ ነገር ንቁጠባና ብኸመይ ይጽልዋ ማለት እዩ ተሓንቲ ታናይ ዲፖርቴሽን ግን ቁጠባና ጥራሕ ዘይኮነ ክንጸልወና እንዛረብ ዘለና ከም ሓበሻ ግን ንሕና ኣብ ቅልውላው ኣለና ማለት እዩ thank you so much እዚ ክንብል ከለና እዚ ኣብዚ ከለኹ ትሪኦ ከለኹም ሕዋት እዚ ቶታል ኢንካም የእሰት እትወ እያ almost 5 ትሪልዮን ኣብ ዓመት እትወ ገንዘብ እያ ካብዚ 5 ትሪልዮን almost 7 ትሪልዮን ወፃኢ ትገብሮ የእሰ እዩ it's a lot of money look this budgeting ክመሃሩ ዝግብኦም ምን ባዕሎም የእሰ ማለት እዩ okay 5 ትሪልዮን ኣታው እንዳሃለዎም ሲ 7 ትሪልዮን ወፅ ዘሎ 2 ትሪልዮን ሲ ኦቨር በቃ ያውፅሎ 2 ትሪልዮን ዓመታዊ ኔጋቲቭ እንዳኸዱ ይኸዱ that's why 2 ትሪልዮን ዓመታዊ ኔጋቲቭ ስለ ዝኸዱ ኣብዚ 36 ትሪልዮን ዘሎ ገንዘብ like ዕዳ ኣለና ደብት ማለት እዩ ካብዚ 36 the damage what ናይዚ ወለድ ዝኸፍሉ ዘሎ ህጂ 1 ትሪልዮን ኾን ይኸፍልሎ ማለት this is big damage that's why Jerome Powell needs to cut the rate my friend he needs to cut the rate almost like እዚ ንኢንተረስት ዝወፅእ ነዚ ገንዘብ እዩ ዳርጋ ናይ ሜዲካል 1.6 ወዳ መጽ ኣለና almost social security ዳርጋ አርኪቦ ናይ like defensive of war ናይ military አርኪቦ ዝገንዘብ እዚ this is nonsense ዝወፅእ ዘሎ ብሰንኪ Fed's fund rate height ምዃኑ ማለት big money a year all right thank you this is what we have and then as always God bless you guys and then be safe abab ዘለናዮ let's ነተመራ እቲ ዘይብልና ካልእ yeah ታያሎ ኸዓ እንዳራእና ይኽን መጽና ሓበሻ education thank you for being here all right I'll see you next time bye bye